Omulebo wa program yitu obuhingi n'obulisa nakwakira nayongera no kutangirira mnonga aha program egi ntwire nimbagambira ngo ntuza kuba ntuleta omwami Bruce benywanira ku rugisingiro ari kutugambira ari kugaruka munya bibuzo byanye bimwaburize omumwekambi kandi ojuke ngo hine bibuzo bingi ebyabire ni bipendinga tuzaba ntugania na mu program egi ari kugaruka me bibuzo ebyo korabo ine kibuzo kiwaburize omwe toratungire answer tegamisho obase kuro kuyakigarukamu kwa kubolyo muteka techi okuhinga ebitoki nayo orale wagira amagezi gwa mukopaho omukishweka nico kimwe ntuzaganiye no mucyala Miriam kushaba rubihayo na wari kugaruka mebuzo byanyu akola value addition. Omwami Bruce twakwakira programu kandi ramusiya bari no bakureba nanye nabakira ahabwa okutaha by'umwaka musiyo go gutorumu kandi no kwizaje aha kiganiro cyo mwekambe cyabireho ibiro bitano mwe bari kwija no kurebya yegesibwe no kubikwata kandi no kubitoma ngora kandi ayongera kubakira ogunagira ngo ndi Charles oyine ecyo rukumanya aha kika cyemitumba cyona ekirukwera munonga kandi noba noteme bitoke bingahi omukwezi kutunga esente ezuwagamba naenda kumanya bitoke binge byo kutema kufuna miliyoni zinkaga ezuwagambira mwikambi taro kika cyebitoke birukwera ne bitarkwera kureke ndeberera yuwabirebereramo abantu bingine bampikorana bakugira ngo ntwenda utembo yawe y'imitumbe ya Bruce bakwiza kurambura ushuti nyewe n'inyenye n'imitumbe kwite yabandi kurigero ko kugirisa no ko kugiboneza imitumbe yona ne bamirungi konka ibintu byo natubikashana mwe ntwinenka kibuzi mugazereme mushankara ari ikindi kitoke baketa rwambara ibyo nibyo bikukira yo Burungi kandi na munonga abarandani abakutema ibyange nibyo bakukira kukunda gweminwa miringwa kunga kugira ngo byona nkabyurage hati byona nibigire minwa miringwa kandi mahango ebitoke umukwezi kunkutema bicente 32 35 no nyemeriraho kandi cece beyi ne temba ubundi shuma nitwendo tereze namba yesimu yawe turebo kuwa kubasa kuruzana niwe ogunaende namba yesimu ekindi nubukodyo ki obwo kubasa kukoresa okutunga efumbire omusiri gwawe hamwe na norutoke okugitekamu efumbire njana mayisa maniwa no koresa bukodyo ki okugiteka mu rutoke nugikozesa abamwe bagikozesa ukushuka kapeti ari ukushuka kapeti mu banagambe cyo munyetegereza kandi maniwa ha Burungi nugishuka ha mutumba ubara kahu bibiri futina purga atokeza kugishuka hoti ugisanza nko koreba nibatabure nko guto umushenyi ngo nubantu banzo sanze nko goto ukeza utamo musenyi nabwanye muragira ki urabya mwifuka kunka muri ya nurabya mufurugo furugo ejo yine kugisimba omuyitaka ubutarenzi ya inchi mukaga okuzimu icyaka sate kuzahansi munonga gwo mutumba nuguriro mufutiyemo nubu wagubyara ahansi abaguruka cyabano bagira ngo tubyare ahansi ifutisha tumba futina ikunke byona nubushane bugaruka gurugayo guriro mufutiyemo mwe nugwo mutumba nuguriza higuru nabwanyime kinde kwateye na maniwa cy'abantu bingi mbindambura bafama bingi bakereza maniwa bagita omufurege bati batabikaho icyo nicyo kimwe na kikwite ntoke z'abahingi ahabo butebuze hatenzura kwe kugwemizi yona yine kwiruke kazo mufurege hari yamasa kangire ngo akwesa maniwa nyoni kwesa maniwa yamasha emizi yona numwe kuza uyizuko mu mashomwe tari mu itaka iri kubasa kwatamiza hazwe umushana ntuha kubanza koma hata kibanza koma ubusisi buzo bukoko bubona hata bugendero mizeriya hatureba ibiri indereze mitumba zatandika gukora ka yero na black oyebuza bikushobera unko mhinge yebuza mushobera atakumanya ngo amashagu yatire muri namabe nambwe n'abamwe ngumeringe bisa y'abahinja b'umutayira bagatahiguru kibaretere mitumba yabo yagera ki yabaje mwebaze Hamida nabuza ngwe yabari yo muhinji konka atine sente wenozi basa kuzimuhereza kandi okamuherota yabari yo muhinji atine sente kimwe wenda kuhinga rutoke banzo rukundi ugiro kukunda kandi ugiro kugumisereza imyaka eki kangire ngo muhinji tayine sente hatana namuhe sente yataka kunzira kuhinga rutoke naza kuzikozesa ibindi wabanza agiro kukunda
akunda urutoki mu rumo gwari yo nakora naho banza yetandikire nko muntu aba nanyetinda atandikire ngo hina yambire sente nkitandikira atandikira cyo rwakubasa akoze samanige rero nabwa nyuma ko kushanga aho umuntu yahika ubana Bruce ubana government ubana bandi na government negira ngo nubakwatira muntu uriyo nagira ki wayine cyayineho wayine cyari yo nakora kunkana yakunda kuhinga atine mani kandi atine sente nabwo ndumurema ogunabuza omu eka ina na harugamu ebitoke bingahi buri kwezi kandi shi aheru yihangaho okatungota katareke bitoke ebyo okakatungo ruwenka nari nicyetenga kubanza twakora group twegite tubone kutunga katare eka tinkumanye cyakumanyisa aro eka na ekta we yagira ngo ni eka aro eka no manyitwe abashomire mpora eka ntujumanya omusayi bitano mwene cyo mupira ejo ni eka kandi haro ekta ebisayi 10 aho tenamanya wabuze kibuse cyo namanyisa eka ninga ekta no basa kumushobora eka atari eka ebisayi bina nebermwe ebisayi bina ikisayi nikiza mu mitumba nkaga kandi buri kisayi wokoze ryo rutoke nikiteme bitoki 10 mbwena pimiraho ufutunga katari nyuwetinda kozira advertisement yona kureka ahubwo kureba ibyanje no kubibonire nkabanza kuranganwa turya mworeko jinja aba tukasi district kasinge mirundi nkena ntusinga mworeko bagumana bebuza katari ka Bruce bitoke nibishaki His Excellency yantayira asanga urutoke rwanjye rubonire haba makuru ba Radio West batandika kuntayira nabandi batandika kundeba TV naki hata basubuzi bonka bagira ki kabanza kutunga musubuza kuruga Kampala akusubura ibitoke hevu yahereza ba broker mhiru ya Izra twakoragana nyutinka za London na yahereza sente kuruga kuri zikira aro kuzikira Kampala musana bamwita semuju hari abazita account yanje biza batema ibitoke byabo byo nibyetunda ebyawo nibyetunda nibyetunda aburyo mwena nabyenda abajubana babyenda London babyenda ogunagira ngo ninshabo tushobore okora kubasa kubyare kisiku cyo mutumba amasha no gataburota omwitaka ati okubyare kisiku no banzo timbe kina cyawe uteka mu kisiku ato kiza futa mu kisiku umara mezi kandi ngere ngo hati nza kubyara kwa kashatu hati yokora season yo kubanza obutemwe bihimba ninge binyobo tatamwe mugusha utatamu mbwene bintu byine mizi yo mutaro emondi ibitakwendana n'urutoke no mugusha emondi oburo muhogo hatebyo tatamu tamuke bihimba ninge binyobo mbufunzi rero season ndizo tagire ki watamu hati kiriza ha mutumba yuwabyire kisiku shuko ukahubibiriza amasha uzikore nkoko nagambira usanze nabwanyimuzira by'umuforogo kahubibiri futina kora kwese kahubemwe futibiri kuruga mutumba no ukugira uti omumbazo wabyare kisiku wacheza wabyare kisiku buwahiza nanitaka amashano ko gatabura moto ya mashano gatabura inchi mukageze nakugambira kuzukuzima cyo kisiku kibarabana cyetorire rebwa nyuma yo kwetorora waza kwitara buri kisiku no sigaho umwana gumwe abo ko mitumba yo no baje byarire distance ya futina ya dineze zitu zikipakasi kuruga mutumba kuzahagundi mwene ko kusigaho abana babiri kikoreka ya dinaza uziri atazakire ya dina no wazo mukindi mwene yine kutandikira aha muheru kore witire mitumba netora refti yona kakuri etora umukono gumwe kore wagitirane yinamuka yono yitirane yinamuka